Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate again as usual. Ndizera ko meze neza n'abatameze neza mwihangane. Abantu muduteze yombi muri mu Rwanda, muri hanze y'u Rwanda mwese mugubwe neza. Niba uri mushya ukande subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comments, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. Mwibutsa ko dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga wadusangaho kuri TikTok, Instagram, LinkedIn, amazina yose namwe ni Rubavu Real Estate. Hano turi rero ngira ngo murabibona turi mu mujyi neza wa Rubavu Igisenyi, turi kuyunama. Ngira ngo murabibona tubazaniye igipangu. Iyi nzu ifite ibyumba bitatu, ikagira salon na salle à manger, ikagira dushe na toilette. Iyi nzu ni inzu nini cyane, ngira ngo murabona ko ifite n'irembo rinini cyane. Ku ruhande hari amanexi yo gukodesha ndetse hari n'indi nzu y'ubucuruzi, ngira ngo muri kuyireba, kamera iraza kuhareba. So ahantu ni ahantu hinjiza amafaranga menshi buri kwezi, cyo watangira $90,000 zifite ibiganiro. Ni hanini cyane, kunama neza. Aho ngaho niho iki gipangu giherereye. Duhamagare mu bambere kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se utwandikire. Ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Amazina namwe ni Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, tuyizewe cyane mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, by'umwihariko mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Usibye n'ibyo tubafasha kubigura no kubigurisha ku buryo bwihuse, tukabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here.